Kat ba ngidang de ke kon kabriu henyo trap kan mau ngi de ben buro mi kilong din mandin ki ba pensa e ka ktien ka thli bar ka kol shor lane ka riti jinglong tenrai kum ki khasi khara ya kane nakalyang unong pathai ngiwan ra mantai ya ka jengkran bar kinong yalam ka khasi order society katai ka kenhon KS kadai ka kenhon ka ba penne pensa ya ka jinglong tenrai nala telong jong ka ktien khasi bar ka kenhon kaya khonro banyo jingitho na ka sarkar India hakani ka jingya kran ba unong pathai layo ban ya kran ba kinong seng ya ka khasi order society ki ba kunthop ro ya babu kit bor nong rum ubade uwei na kinong seng bat nong lum thop ya ki jing tho jing tar khasi ki bala tho da kinong tho kon na ro ki por ki ba khaman shwa ya ka jinglum ya ki kot ba kinong tho kot khasi lalum dau Dr. RS Lingdo Nongbri ubade ulam phang barim kaying dorbar thau ain kam Meghalaya balabam kwai hadwar ublei ya thu ubabu kit bor nong rum nalor ka jinglong nong mi khmat pai ba kumu MLA u Dr. RSL Nongbri kum unohi kai bat nong tho kot khasi ulalum mi kinong tho kot khasi ya ka baula batha langru ya u bakit bor nong rum ban lum ban lang ya baro kinong tho kot khasi ha kite ki por u Dr. RSL Nongbri ha padeng kajing bon kam ha kajing long nong mi khman bat lamphang kaying dorbar thau ain Henry ulaparan kami kate ka kerdan jong u bat lengba ka bor jong upan lala ban wan ra ban penia kendu e kibreu na kasatya Academy House nam shejar kandai spa nyo pun reu han nong ba shlong na mar dema u baningkong e na pedeng kinong thokot khasi banlong udukot kate ka seng Satya Academy yathu ubabu kit bor nong rom ka jingtelun jong ka khasi auto society nadu baseng ya kata nadu ka snem shejar kandai spa nyau kandai ka balalong ha kandai terik ubnai nailor de utei urang ba ubala lam khmat ban thawe ka kenhon kinong thokot khasi bala benshet hau ba kit bor nong rom bat kiwei pat ki riu shemphang kom uba creation rap thap banlong kit khot kane ka kenhon kum uwe na kinong seng jong ka khasi auto society ha ka snem shejar kandai spa nyau kandai la kershan lang bat don lang de lead babu HW Stan lead babu BC Jerwa lead ba Hishlet Warjeri lead ba L Gilbert Shulai lead ba Don Bakti Lalu iba H Meliam Ngap ba Kidbor W Nongrom ba E Weston Khar ba leng ba ki jingtri sitom jong kini ki rang ba ringkat ba ka jing kershan ba jing esnok tilang jong ki we ki parlok nong thokot ba ki we de ki seng lala ban kentiu ka ktien ba ka thok ka pulikasi shadu ka kerdan ba ka don mentah u babu kit bor nong rom ulapan ken mauru ba ka khasi auto society ha pedeng ka jingnya inti ka basau pulai snem bun na kite kinong yalam bat kinong seng kila khlat no bat kim don shu ha perthei mentah kidon satang arngot yathu u babu kit bor nong rom o Profesor Radon Singh Lingdo Nongbri ubala khlat lai pu arsne menshua kata khat khandai terik no pra seja khandai spa khandai pau ha kapor ba udang tre kum u Profesor ka khasi department ha Northeastern Hill University udai nakshnong umprop khairims imship bat ulas dange kajing pule jong u na King George V Memorial School Smith ula puleru ha Government Boys High School but pas ya ka graduation ha ka History Honors na ka Goti University ha ka kerdan ka Baningkong ula pendep ya ka MA History na ka Ju ka University ha ka snem shejar ka kandai spa Sanpupra bat kaya ka doctoral degree ha ka snem shejar kandai spa Nyo Pun Riau kum unong hikai ha St. Anthony's College na du ka snem shejar kandai spa Nripuwei o Professor RS Lingdo udai unong hikai ubat tebet ba baru bala ban penyo ya ka jing i na ki samla pule namar ka jingdon jong u ya ki jingtip ki ba ulang ngam jeliu bat ki kentin ki ba kensai la ka de ha ka English la ne ka khasi wadadu kini kisngi dang bon kito ki bala syai kai hau ki barang ken mau ya kito ki lecture ki bakan sai jong u Professor RS Nongbri udai usyong kenor o Baningkong jong ka ying dorbar thau ain ka Meghalaya hadu ka snem shejar khandai spa nyau popra baladangin pej ya ki jingya tainia hakito ki por kilong ki babenia ki ba syai bat ki badan jingmet bat katno kan long ka basngau tenat lada on ya sngow biang yaki ringkat bat u Frank M. Puch kila tray borba ha ka Academic Council ka Guwahati University ban penyo ya ka subject khasi honors ka jing i jong u ya ka subject khasi kala penlong ya u ban tray borba bat ban kershan ya ka khasi auto society
Hai kembalian dari Papua tapi nyasnya dan sini. Abasan ko ni kaseng ikan mau tu ko do ba Dr. R.S. Lendo tu long speaker mo tu udah khot jong ni Sahitia Akademi du bunong kong do nangi te wani alam kata ka porang stem ka kna spa new fundrio ya ka sa ya gi khot jong Sahitia Akademi mani kendu ya gini ki nok thokot khasi te makum ta la ya lum kerki ya don ka to ngut ki nok thokot khasi ka por ba ki bla ya rang ba snam mo lại teman rang ba tu nok thok kot bom shwa kal be don ai la yawan te dalawan hang tu te tigi memba gi khot ok sang tiam mi tigi ong bal kan kham khlan yang no no jing dawa la se mo hadin pin non kam mo ba khnam ba ka sarkar India kan itu ni tin jungi te kadon kam robo ni seng ka seng te mar kum ta gi ajumut kum ni tengi ru ya perkhat kala de ga we ni tin ka la dai kat lang per kiwi pot mo long im long syuk bahasa dian lah terus mat namanya keren dak tian lejong hi mo ki bentar kemudian kam teman-teman pindah pek kan ulong bentar pindah pek ka YouTube bentar kila pun ba ki jele akan jeruai ndai tang ha kan ka tin tho bi ngom tin sora le la bentar di kiwi dum tu jurai dan jeruai ju tu gi tan situ bentar ki drama ro tan situ tu ka peni ba ka tin khasi jongi nado la mingi na jantia na boy nawa nang ni nari lom tungi kila ya seli jong kani kalong baki i jisa yaktian jong tapi kong kalong bangi depan i yaktian ime ipa ring na i ya kata kamut kabai di lang pat borok de yaktian thok tin pule mo te kita di ki hemat kongsan kaba kala ban yarap fi ban ajum tip bor kam start ne kim da kam penduna no yaktian se yaktian no we kila ya ban keren da kan yaktian seorang alam nak tin thok tin puli tene kia kendu per prasnong tu itna prathan ya kan dak tu kaktian katoi ke pen im berbor ingi berbor mo haban nak kaktin ini pakai im tak mut kan ni kaktin thok jung itu kan ya im kan kanang yarap tak te de nak kata kata te habis trilang ni mde orang baik tang kan ni kayu mo pensi pe do darsan ru pe kila ya persang ban penmi gini ki film la penmi gini dia keren ki play gini tang jirwa gini ki penslor mo te wat ha ka on der dur kolong tarukom te wat mata ni ka YouTube bisa i mata mo kila nang ya sprang sak na siskuski kan sapoi po pangila ya tebe he bali kiwe tingi kimil ki tang kata ban kampen suk le se ya ki bobun golang kham tam ini na pule jungi ada karungga yun te gamot ila la ba de te ki ki ka paron kam na se ka tin ka si jungi kan sa yo bentalang tu mo lum Tengok tak macam bagi pelong jalan tu, tengi kam konsisten matah ni, apa selong. Terus kuski, dah lawan ketika bentar apa ini banyak kesat, banyak ban perung yang dia ketian, apa kari India, ban itu dari India, taskar India, tamu bukan pokok itu, tamu idon kam mendapat kami lum show, berkelanjut show, te matah hadir lelai. Hari ini nyokit kam bawa mentah lagi kam klan, kalau kam susu, tinggi don ke estimasi ke klan bah, kau malang do mentah, tinggi lapelong jak kali jalan hak lagi jaka, kam tam sorshilong, baru mentah ngali sabar, sekali distrik, kau malang mentah, ngila don gini kisnap pergi berani situ distrik, mau fair jika fair, saya kau masuk ora, komandong stone, hamai rang, saya lihat jawai, kita kan. Tementah kasih ketika kasin ke ba ni pelong biang hadir mengaduk leban pelong ketika por
pakadon COVID mo 19 te kala pentut sisa yang semio teman sengi waktu layawan layabuan tanah buan kanika sengi mentak lanang kieu lanang ya seprang bat ki ha Kalau si anak keseng kasih otorisasi kalau ikut sibun kecingnya kiban penjual ekohok jong kecing pendiri kasih atau kadang mau kecing lumtuk ya kiai jong kinong thok kasih kasih tau hakipun mensua kapun jong Society Academy tiki ong lumi ki kot mo kada bafidon anta lumi kini ki kot kubor tiki sabuk por ko gapor ngelum nya pelaj untuk kan ko jika gon pet sisa tiki ro sisa bagi lanang kiu seprang mo tenananya nanya handing setip pemerintah pengendalian Society Academy kalau itu ini bakal itu jongki kalong kumne kira ai award do kira ai kita kusnam baru buat dewi singkong do mo antah we kesnam pat la ai ba Profesor SS Majau tu bikai ni posinat tinggal itu bakar kalau itu pat ni trilang pat ni te kasapan syai entah ko wapet ban yo ikatien pat kambiang tang gini ki kot Islam tidon kam mata ban pas da ka home department da po government of India kata ka beris pangkatien satu entah ketien te ko makalong mata na khin te ngi ki kot Islam ila don hab buat ki phang ba fer ila dong thok basna jong ki phang ba fer mo te ngi sungu siapa ko menakani ro pe tu profesor badap din war i badin po nehu mo pasal Islam ba itu ru Sorkar kalau jet, mo, mana ada kerja jet iru ngatrai deh hantar lama kalau sistem sah, kum nong hikai hantai, kalau ada hikai siwi department dari kawan bantri betah apa ujung kasih department, te kum ta kalau budin mai tin kasih, mungkin tin kasih buat ini tin beri non isu itu pertama, tinggi iba kum tak yang sungu ya ke Sorkar, bakal itu kita ingin don jengkerben. Bakumba Sorkar hi jong iru na assembly ka pas tu ka resolution buat ka government ka pa teli mo ka pa sete kadang sa mta ka kam sang te tang te perlu ka lan ka hab jrong na marbale bi ki jek tin dari India ka buan ka tip hi te gi bala itu mun sha long mo ni kitin ban perlu pasai te mi lan apa artli te matal gi nang don shoot si we buat ka we ni kita kasi jong iru ka don nang ta te gi dang kwilti te duai ublei no ba Kasra India kablak kada itu saya ingin saya ya ka jebru kasih mengilaban sayo ya kata jeng temu jengi ya ketin kasih ketin garo ba kani orang teh kom kalong mentah naru kasam arjarsan kani ketin kasih ketin garo jengi ni ka ade ka associate official language jeng Meghalaya sesuai kejimut entah kamut ba kidung gi application bi thok pla ba thok kasih pla thok garo mo kan pensuk itu gi mo ki ba menang benda sebentar padahal ada karang bene kata ka digajing ajumut ta kasaka Meghalaya juga kata sistem serta te ngira khabilti benta ba ko mo kan Sorkar benta kala ham ya sangat banyak tenduk lang nata ki MP ru kini ki MP badan benta la ingat ado ka kata ado upala ado Dr. Kalukiru ngi gilaya persambannya le kata tinggi khabilti pada kalian Sorkar jung iru kenang ya sistem batin nak mengiru ingin mengsongtai ingin ya tre nama kalong kajing pha nam ta jungi